Bardыңыздарга мен Алайыман жалынды ысык салам. Мына бүгүн сиздерге Канат көздагы чогулуп алып, бирге бир видеону даярдаганга даярдап сиздерге көрсөтүүнү туура көрдүк. Бул пияз жөнүндө. Piyazды егүүнүн жолдору жөнүндө. Деги эле бүгүн ушу пияз жөнүндө сөз кылабыз. Мына менин колумдагы былтыр Канат күздө таткан пияздар. Канатына эсиңде барбы? Мына сен таткан ушул пияздар мынеки. Былтыркы эгилген пияздар мына. Бирөө да өңгөн жок, эч кандай иштеке болгон жок мынеки. Ушу ойдон сакталып турат. Бул пияздын bir gana zaman jagı болуп атат. Мисалы үчүн үйдө азыр биз байбичем экөөбүз эле жашайбыз. Бирөө бизге көптүк кылып калып атат. Үчөө мына ушул 330 граммдан бул 1 килограмм болуп атат мынеки. Ошол былтыр сен өзүң эгип эме кылган пияздарды эч кандай өңгөн эмес, башка болгон эмес. Эмне себептен? Себеби пияз ушундай өсүмдүк экен. Айтмакчы, пияздын тарыхына бир аз токтолойлу. Адамзат ушул пиязды өзүнө азык катары которулмай пайдаланганына 6000 жылдын тегереги болуптур да. Себеби бунун пияздын родинасы катары мына бул Перс мамлекеттери дебизби? Иран, Ирак, Афганистан эсептелет экен. Ошол казууларда же болбосо баягы Египеттеги пирамидаларда ошо биздин заманга чейинки 3000-жылдары ушул пиязды кантип пайдалангандыгы тууралуу ушундай бир маалыматтар бар экен. Демек адамзаты ушул 6000 жылдан бери ушу пиязды пайдаланып келет экен. Ошолорго мен дагы өзүбүздүн кыргыздарда кошуп койгум келет. Bizde tov piyaz degen var, göğürgön degen var. Ar daim usu tamaklarına şu tov piyazdı, göğürgönde paylanıp gelişken. Piyazda, şu piyaz arkalı hiç day var, diyelik bardık tamaka piyaz koşulatken. Bu anti bakteriologiski da ösümlük bol esettiler. Eğer de grip, şunda mınдай bakteriyalı bolgon oorulарды көбүрөөк оорусаңыз, пиязды көбүрөөк жесеңиз, ушул пияз ушул ооруңузду сакайтканга тез жардам берет экен. Эми демек пиязды жеп билгенден кийин аны өстүрүүнүн дагы бир топ жолдору бар. Пияз 2 жылдык өсүмдүк болуп эсептелет. 2 жылдыk болуp эсептелет. Bir yıl yegip düşümün alıp jeysiz. Oşanın kalıp kalganların ikinci yılı yekseniz şuradan vuru kalışınız mümkün. Üstüne çıkanınca. Az önce de biraz keyinçelikler söyleşiyoruz. Bugün emi былтыркы жылы мен сиздерге söz verdim эле. Şu piyazdı Alay rayonuna өстүрөлү деп чанткени бизди ушу пиязды азыраак эгет экенбиз да. Ошондуктан бүгүн Канат экөөбүз атайы сиздер үчүн ушул видеону даярдап атабыз. Өзүңүздөр көргөн менин артымда турган бул менин теплицам, күнөсканам. Быйыл ушул күнөсканага эчтеке эккен жокмун. Жылда помидор, бадыран эгип, ушул мезгилде 70-100 сомго чейин сатып калар элем, бышыпчы. Быйыл ушу элдин талабын эске алып, ушу пияз эккенде элибизге көрсөтөйүн деп, атайын бадыран же помидор экпей, пияздын көчөтүн эктик. Азыр Канат экөөбүз алып кирип, ошону сиздерге көрсөтөбүз. Дагы бир айта турган нерсе, пияз açуу өсүмдүктөр, пияз, калемпир, шулар ушундай өсүмдүктөр ушундай болот экен. Жерде канча азык болсо ошонун бардын кабыл алганга аракет кылат экен. Мисалы үчүн канчалык көп азот салсаңыз ошонун бардыгын өзүнө сиңирип алат экен да.
Azotun qanchalik ko'pligi, kimikatlarning qanchalik ko'pligi organizmga kirganda qanday o'rinlar paydo bo'layotganligi jönündө men o'tgandagi o'zimning videolarımda sizlarga ma'lumlaganman. Oşanduktan ошол bu yıl har bir mümkünçülük boluşunça bizning nalaylıklar özlerine piyaz yeyip oladi deb ishonim. Oşon üçün ушул videonu sizlarga tartiblaymiz. Анда Канат көз баралдагы теплицадан пияз алып чыгайлы, макулбу? İşte Kanat mınау ушул пияз еккен. Ушул жерге былтыркы жылы ушул мезгилде мен бадырын ектим эле. Aldım 100 somdan artın 70 somdan satıp aybay жакшы келеше кылгам. Бирок быйыл ушу эл үйрөнсүн, эл билип алсын. Пияз егүүнүн жолун үйрөтөлү деген максатта ал бадыраңды немен помидор экпесен пияз эктим. Мынакей көчөтүн көрүп турасыздар. Эң жакшынакай болуп калды мынакей. Сонун болуп өспү. Эге турган мезгилге жетти. Эге турган мезгилге жетти. Мына менің қолымда атайын азыр мынакей чулуп даярдап койдум эле. Дагы сиздерге чулуп көргөзөйүн. Мынакей мынандай болуп чулунат, эге турган болуп калды. Азыр ушул көчөттөрдү пияздын көчөтүн эгип ушу пияз көчөтүн өстүрүүнүн 3 методун сиздерге көрсөтүп беребиз. Урматтуу дыйкандар, ушул кандай гана көчөт экпеңиз, эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир күн мурун жериңизди сугарып алсаңыз аябай жакшы болот эле да. Мына мен алым жетсинче жеримди сугарып койдум. Эми ушул пияз егүүнүн методдорун сиздерге көрсөтөйүн. Биринчи метод жер менен жер кылып егүү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, суу койгондой эле барсын. Бул кандай жерлерге? Жериңиздер катыгыраак болуп, суу мындай сиздерге суу проблема боло турган болсо, бир койго жегениңиздер эле барып ичип ала турган кылып, жер менен жер кылып эгесиз. Бул биринчиси, экинчиси. Эгерде суу да кеңирип алып, бүгүн коюп коюп 3 күндө чыга турган болсо, мынандагы жөөк кылып эккенден соң. Мынакей. Дагы бир метод бар, аны бир аздан кийин көрсөтөйүн. Мынакей менин колумда пияз турат. Мынакей. Мунун жогор жагын алып салыш керек. 10 сантиметрдин тегерегинде жогор жагын алып салыш керек. Булардын сиздерге кереги жок. Анткени ушуларды дагы тойгузам деп пияз кыйналып калышы мүмкүн. Мына мен алдымда көчөт даяр болду. Эми карап көрүңүздөр. Эгерде чоң пияздар боло турган болсо, мындай болуш керек экен да. Мына. Демек, азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул канча сантиметр? 50 сантиметр экен. 50 сантиметр экен. Ал эми пияздын эмеси почти 10 сантиметр экен. Демек сиз пиязды 50 сантиметрлик жерге 5тен эгеткенсиз да. То есть эки пияздын аралыгы бул жагыдагы 10 сантиметр болот экен да. Мына. Шундай кылып эгеткенсиз да. Мына бир аз алысыраак болуп калды. Мына. То есть пияздын кандай гана болбосун нар жагындагы, бер жагындагы катарындагы 50 сантиметр турган болсоңуз, ар бир сантиметр 10 сантиметрден болсун. Мындайча айтканда 10 кылып эгеткенсиз. Сиздерге көрсөттүм. Ошондо пияз дээрлик жакшынакай болуп өзүнүн эмесинде чоңойот. Демек,
Bu piyazlardı alıp koyulu sizlerge da görsetiş için şunu jasadık. Yem qanday egez? Hiç qanday qiyinçılığı yok. Yumşak. Mana. Oldu. Hiç qanday qiyinçılığı yok. Aytmakçı bir şul жақсы біздің диқан адамыз маға кеңес бердірді ағай перчатка киіп алыңыз қолыңызда еше болса кіріп кетіші мүмкін деп мен әрекеттеніп көрейін перчатка киіп так мінекей перчатканы кидім бірақ мен шуға еш күн албай қойдым қолыммен еш қылып үйреніп қалып тұрмын күн албай қойдым онан төлеп тосқол болады егер де сіздер emek olsa, oşal falanı atkanı tuğra olsa gerek. Antkeni şunday kılganınız perçatki gibi alıp perçatki gibi alıp iştegen zon kıladı. Daha bir ayta turgan derse, hurmatlı dikanlar, her bir dikandın üyünde sözsüz, mildetli türde yod, zilyonka, bint, maragansovka болуш керек. Ушундай иш кылып атканыңыздарда кокусунан бир колуңуз жаратыла турган болсо, милдетти түрдө сиз колуңузду ошол эмелер менен жогору мен айткан каражаттар менен колуңузда bir кылганыңыз болот. Мынеке дагы биз эме кылып алдык. Мына. Мына. Эми канат мага жакыныраак келген канча көмүлөт ошондо көрсөтөлү. Мынеке. 3 сантиметр. Тура? 3 сантиметр. Мына. Дагы көрсөтөлү. Şul biz algandın 3 santimetre mıneki. 3 santimetre gömülüydü. 3 santimetre. Neke dayar oldu. Yemi şul yerde daha bir oy geledi de. Balkim kandaydır bir şablon kıl varsa boladı. Boladı. Eğer de siz jasınıkay böyle kandaydır mınандай temirden bir-birine svarkalap, onun koyup durup, buna basıp koysanız, janagı emene, şablondu. Al, oңайыраак bolsa gerek de aytam da, anı jasatып alış gerek de. Şundaylı temirden iki katar kılıp, on kılıp durup öyle svarka kılıp durup bir baskanınızda iki katar olsa, narveri kılsanızday açılıp kalsa, piyazdık oşal jerge sala koyup ege koysanız, bu dağı sizden piyaz ekkeninizden emesi tezdese gerek deyim. O ne ki? Bu bizden ciğer menen ciğer kılıp ekken piyazımızın bir türü oldu. Ekip bitkenden keyin mildetli türde sözsüz su koyasız. Sözsüz su koyasız. Hazır emi pakamdalar deyip alınğın içine emesi var, mümkünçülük var. Oşonduktan koya turali. Emi dağı bir köpçülük adamlar bunандай былтыркы жылкы калган кичинекей пияздарды ексе болобу деп мени сурап калышат. Ооба, эң сону болот. Шундай эле ушул эле түптө эгесиз. Мына. Мынеки. До конца көмүштүн кажаты жок муну. Төртөө, мына бешөө. Дагы 10 сантиметр. Kişinekeyin, mümkünçülük bolsunca kişinekeyin. Törtü, beşincisi. Ne yakta alыстап kettim be? Biraz alыстап kettim. Bu ne ki? Şul piyaz, ne ki?
Бұл piyazды ekkenden keyin ertesi бұл өсіп шыққанда ортасынан урuk алыш үшін Kırgızlarda ne dediler? Botkoğu deyip koyuyor da. Japayı piyazdın ortasında botkoğu olur. Dağımda orak olur. Oşonu biz kişiliklerimizde, tergenimizde oşonu talaşçılık. Şunun botkoğu çıkar. Botkoğu degen söz janağı çıkıp oşol жерден uruk algan jeri. Oşol botkoğun kesip salış gerek. Botkoğun kesip salış gerek. Sebebi al botkoğu kandaydır bir жоғары шыққанда өзінің күшін емесіне кетіріп қойды дағы, бай ұрғын алғын кетіріп қойды дағы, асты жақсы чоңойбай қалады. Daha bir айта тұрған нәрсе, ушул өскен, шундагы беккен пиязды қышқа жақсы сақталбай қалады дегенін ұғып қалам. Анткени бұл бізде пиязды сарайға алып кіріп қоямыз дағы тоңып қалып, қайра алып кіріп алып жей береміз ғой. Шунда башта еккен пияз ушул қайра тоңып деп қайра үйге кіргенде өлжірап қалышы мүмкін екен. Аны тоңдырбай ғана қойып тұрып жеп тұрып жейді екенсіз. Ушуну есіңізден шығарайын, да қайталайын. Егерде біз мында көшетінен еккен же сеп еккен пиязды сарайға, қыстың күні сарайға қойып, тоңып қалып, анан үйге алып кіріп, қайра өзіне келгенде жей береміз. Мынандай баштай пиязды еккеніңізді, ушул қайра тоңып тұрып қайра кіргенде бұзылып қалады деген сөз бар. Ошондуктан сіз мұны бұдан ушундай егіп алғаныңызды тоңдырбайлы үйге алып кіріп қойып тұрып дегеніңіз жақсы болса керек. Так, бұл пияздың мен сіздерге жер менен жер болғанын айттым. Еми, егер де сіздің жеріңіз кеңірі болып, мынандай жұмшақ болған болса, мынаны көріп тұрасыздар, аябай жұмшақ бола тұрған болса, мына метод менен егересіз, мынеке. 1, 2, 3, 4. 1, 10 santimetre oldu. 10 santimetreden. 2, 3, 4. Gördünüzler mi? Yer yumuşak. 1, 2, 3, 4. Gördünüzler mi? Qarayım alıp koyasızlar. Bu жағынан су қойылады, бұл жағынан су қойылады дағы, қойғанда жұмшақ жер. Енді бұны ақырын қоясыз дағы, ұшыл бойдан бір 2 күнде шыға тұрған ұшындай жерлер бар, сусы кеңірі. Ақырын қойсаңыз, ақырын өзіне сіңіріп, суын аябай жақсы ішіп, аябай жақсы болады. Бұл екінші метод болды. Мына үшінтіп жерменен жер қылып, мында қылып тұрып. Еми, үшінші бір метод бар. Қана мен сол жерге жылайыншы. Мына мен жаным, мен жерімде мына көріп тұрасыздар, чесно ұмышынша болып қалды. Былтыр мынау жерге қық тасталып, мынау жерге аябай семіз жерде, мында күшті жер. Ошондуктан мен мына жерге егішім мүмкін. Көріңіздер. Бұны мүмкіншілік болсын жақын неге бересіздер.
Çak ne görüyorsun? O canağınday bir kanday desem 10 santimetre devestin çakın ne görüyorsun bunu? Ne ki? Sebebi bu çesnoktun tamirleri buğa jetmedi, bu hareket et tamirleri. Çakın. Eğer de bir daha bir şu jet ayta turgan nerse bir vaqt ötüp ketip atat, piyasınız egil ve kıynalıp ketip atat, saçılırsa uşul metoddu paydalansanız olur. Bu jağı. Men eme daha bir ayta turgan nerse, mineki men şular diktim be. Emi men nal jetike dağı egem. Gördünüzler ha. Oşonda da men o jerim ime olup atat da, kanday desem, kalıp atat da. Jerim küstü, şenem, oşonduktan men nal jetike dağı egip koyam. Bunu kanday öskönün, kanday düşün bolgonun Kuday buyursa Kanat Köz dağı sizlerge yayındası bir ösüp atkanın, anagin düşümün alganda dağı kanday düşüm alganını görgözöz. Kanat doğru Kuday buyursa aman esen tursak şunu görgözöz. Bu üçüncü metot. Men emi ertege naları dağıl yegem. Ne sebepti? Men de jer bunday köp jer yok da men bu jerde kısır kaltırbayım. Bu jerde dağı yegem. Neke. Bu metotlar bunday jönüle bir жерден oku alıp jeyem emes. Atayı yegilip, atayı janagıl egip budan düşümün alıp sizler uşuntup alıp egip alыңızдар деген bir eme nasıl keyinki metoddu ana jeri бар daha düşündüröйүн. Neke şu жерге düşündüröйүн, жерден düşündüröйүн. Eme nal bizge ekken bayagı 20 santimetre jeribiz. Uşunun ortosun. Neke. Manda glaslar. Hazır kanat bitke tarafım ketmen dalı çetkileyim. Özümün tiyapkam alıp geldim mi? Özüm kolda jasap algan tiyapkam neke. Eki çetmen. Nal oşol sizler kılgan bağı 50 santimetrelik emenin ortasından alasızlar. Ortasından. Bayağı göktün. Sizlerge tanış eme oluş için ne görüntük mü olacağı? Siz bunu ortasını alasız dağı, adı üçüncü metod jönde söz var oldu. Jakın tizip çıkarırsınız. Görmüştür. Tak. Köşötüzdü. Dağı kaytalayın, kanat elderge eme olsun. Bundan aşıkçasını alıp salış gerek. Bitti bir 10 santimetrede kaldırsanızlar boladı. Tak. Tak, bulacağı mı? Neke? Oldu. Emi artacağım. Şöyle yakından 3-4 santimetre. Neke. Dekan adam bardık neyse men bilimim var. Başka devesten arıcılığı kandaydır bir canlılıklarda özlerince oylanıp şunda bir canlılıklarda girgizip durgan en жақсы da. Mına ol yeme
mına men sizlerge biz Kanat Tökö sizlerge görgöz atабыз. Бұл мұрда егіліп, мұрда ушул алайда менің огородымда егіліп, ушудан түшім алынып жүрген. Эми түшім алганда кандай алганбыз эми? Мына жерлерде мынандай болуп кеткенге чейин келген көрдүк да, мынандай болупчу. Канат түшүндүңбү? Бирин түтүшүп нерге чейин чыгып алат экен да. Шундай болуп чыгып алган ушуларын көрдүк да, 2ден 3ден болупчу. Эми мынау метод bir piyazınız öte köp bolup, bir şaşılgan uçur bolup, tezerek uşul piyaz ölüp kalıp deyip koyun dep ekkeniz oňda. Birok bul metodda öte jakyn koygandyktan öte güçlü jer boluşu kerek. Egerde jeriňiz eme bolsa bolat deňizçi, birok maydarak bolup kalışı mümkün. Dagı bir nerse piyaz şunday ösündük, köp kurt kumurskalardı agarotumuzdan tazalaydı. Piyaz şol canvarlar için, jerde duran kurtlar için, janağı проволочник, жана başka нерселер. Ошолор үчүн бул смертельный растение. Аларды жок кылат да. Ошондуктан ушундай пияздарыңыздарды башка жерге да барып эксеңиз болот. Кандай жерге? Азыр мен сиздерге көргөзөйүн. Канат жүр. Канат, азыр биз экөөбүз менин мынау помидor ekкен жеринде турабыз. Мен помидорду ушундай эле жерге эгем. Мына кичинекей кылып эле пленканы бул как бы мынандагы коюп коём. Түндөсүн күндүз ачып коём. Бул күнөс кананын bir эме жолу болсо керек. Оңой жолу болсо керек. Жылда эле ушундай кылам. Мага ушул аябай жардам берет. Шундан эми эртең мына жактарына мындай будан алып бул жерге көчүрүп коём. Муну алып салам, ошону уже өсүп улам деп. Жана мен айттым, пияз ошондой көп курттарга каршы экен. Көп kurtları jolotpayt eken. Uçkan çımın çirkeler daha jolotpayt eken. Oşonduktan sizler iki pomidorun ortalıgını yiyip koysanızlar da bolat. Mineke. Bir 20 santimetre, men ortasındagisini koysam, 20 metre alısırak kılıp, bayağında kılıp tizip çıkıveresiz. İki pomidorun ortalıgında. Siz oşanda yeriniz güçlü olsun, yeriniz ayavay güçlü olsun. Biogumus, men bir neçe jol aytıp kelem. Men uşul ekkendin aralığında, bunda iki jöktün ortasında mınандай attın kıgın taştayım dep. Gördünüzdür uşunday güçlü jerinizler olsa, ortasına neke? Kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piyaz çıktı. 200 gramdan bolsa dağı şu yerden siz 1,5 kilogram piyaz alat geçsiniz. Neke? Bunu köçötleri ekmesden bu yerde. Maydan piyazınızda da yiyip koysanız olur. Neke? Yaklaşık 20 santimetre, 10 santimetre, 20 santimetre kalsın. Bunları bağında cıstıkta yiyip koyuyoruz. Hiç kanda ziyanımız yok buna. Demek siz kıyla
Yer түшімді помидордың сыртқары дағы бұл жерден пияздан дағы түшім аласыз да. Бұл түшім дағы аласыз. Өзіңіздің еккен помидорларды айрықша қанша құрт құмырсқалардан чыңын шіркелер келбей помидорыңыздағы жақсы болады. Так, алай диқандары, алай бағбандары, урмат агро сүйүүчүлөр, мына быйыл ушул пиязды сиздер үчүн эктим. Дагы кайталайм, помидор же болбосо бадыран экпей, ошо пиязды эгүүнү үйрөнүп алайлы деп атайын сиздер үчүн эктим. Мынакей баштадык, мына канат уже бүгүн видео чыгара турган болсо, бардыгыңыздарга жетет. Ар бир штугун 1 сомдон дедик. 1 сомдон дедик. Эгерде сиз 200 сомдук алган болсоңуз, 200 штук болгон болсо, 200 граммдан болгондо дагы 40 килограмм пияз аласыз. Bir семьяга 200 сомду көрсөтүп алып, таза. Эч кандай химикаты жок пиязды өзүңүздүн үйүңүзгө кичинекей гана жерге эгип алып, экологиялык жактан таза пиязды өстүрүп алганыңыз менимче аябай жакшы. Ошондуктан келиңиздер. Биздин адрес Гүлчө айылы, Алимбек Татка көчөсү 189. Жөнөкөй тил менен айтканда Адыш мектебинин 6-5-үй менин үйүм. Келсеңиз ушул жерден сатып атабыз. Ар бир көчөттүн баасы 1 сомдон. Келиңиздер, сиздер үчүн атайын эктик ушуну сатып алып, эгип өзүңүзгө жакшынакай экологиялык жактан таза пиязды даярдап алыңыз. Сиздер менен мен Касымов Өмүрзак болдум. Алайрын борбору Гүлчөдөн. Бардыңыздарга ийгилик. Быйылкы жазга мал эккен бардык өсүмдүктөрүңүздөр мол түшүмдүү болсун. Сиздерге ийгилик. Пока.